أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا مهبانداری بکن کا گرک حتی چند روزم هو کاری مهبان اولرک بمینی انسان کی گو مهبان جوار چون گرک چپکے امی بحثاوی بکن. دی صورت زاریات آیت 24 و 27 دا رب عالم وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبما بحثا مهبان حضرت إبراهيم اوان مهبان بقدر و قیمت بحثا واشترها تيكرن بحثا وگهشتيتا تپیزانی وقتی کو هاتنا جم إبراهيم عليه السلام جرگوتن سلاما سلاف لیکرن حضرت إبراهيم جي جوابا ودا قال سلام گو سلام لسر وجبه. اما حضرت إبراهيم اوانا ناس نكرن ددلي خدا گو قوم منكرون گو اوانا هنك غريبن لجوار نگوت ماون چك سكن. معلومة ملائكة خدا بون جبونا عيشة كي هاتبون جم حضرت إبراهيم عليه السلام گورا بگواه بو. حضرت إبراهيم وقت گو ناس نكرن بليشي نكر فراغ إلى أهله دبي چو آلي مالي چو جم أهل خوا فجاء بعجل سمين چو پزكا قلو براشت وجوار آني فقربه إليهم نزي واكر اما وانا دست خود ریش بال بنکرن قال الا تأكلون گو ما چما و ناخون هجنو کا واجی گوت گو ملائکت خدانا گو رابا ما فلان تشتا ام جبروی کے ہاتنا جوه آیت چت فهمه گو حضرت ابراهیم انسان کی گل کی جامر بو چاوا مهبان جیر هاتن چو یالی مالی پزکا قلو جوار براشت و آنیل بروا حاضر کر. ذاتن در حق یک قدر مهبانا دگرن حضرت ابراهیم هر زمان ایل پیشا گلکی قدر مهبان خود گرد. حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه رواية كنج أبي شريح كعبي دبي پیغمبر رحمته وها قوتيا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. او کسی گو باوریاوی بخدا و باوریاوی بروجا قیامت هبه بلا قدر مهبان خوب گری. يعني قدر گرتنا مهبانا علامت ایمانیا. ایمان
نگو صادجه همم هو بدفتن بیجی بلکی گرک ایمانم هو ده حرکتم هو ده جخویا بکی ایدی وقتم هو قدر مهبان خو بگری علامت گوا ایمانم هو هیا مهبانتی جی جائزته يوم وليلة مهبانتيا مقبول شبو روجكا والضيافة 3 أيام حتى سيرو جاجي مهبان كارب مني خوية ماليجي غير قدر قيمتي بقري فما بعد ذلك فهو صدقة پشتی سيرو جا گوهيجي مهبانم هو بمني او ایدی صدقه کا خیرکم هو لید کی مهو کاره بیجه بحیرا و مهبانتی خلاص بو کا مقصدا خو بیجه تب چه مقصد هاتیا مهو کاره جیر بیجه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه انسان گو چو مهبانتیه گرک اوجی خودی مالی نه اخی سقنتیه دا يعني زيادة الجم إنسانا نميني زيادة مهبان أولارك نميني جبوناكو خوية ماليجي نكب نسقنتي دا معلومة مهبان وقت معذور واني خوا بخي سقنتي دا أو جي نحلالا نباشا يعني مهبانتي يا مقبول شب روجكا حتى سير وجاجي نورمالا جيو بيدا او ايدي صدقايا مهوي بكيفا خويا مهو واخوي بكي لبلي انساني قد چه مهبانتيه جي گرك او جي دقات بكي گرك خوديه مالي نه اخي سقنتيه دا قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بچاوا دخوست گو هر مالا اصحابيه خوا بمهبانتی هر مالا اصحابی خوا پیغمبر علیه السلام دخواست گو اصحابی ویجی بمهبانتی ورن مالاوی پیغمبر علیه السلام وقتی کو مهبانی وی دهاتن قدر و قیمت دداوا زحف جامرید که در حق مهبان خدا دگو مهبان وقتی کو تین مالکی برکت کبیبه مالی دا وقتی کو مهبان جمالی چون و خودی مالی قدره و گرتبه گنه اهل مالی جی به عفو دبن قال مسلمانا جا اصحاب الصفا یکو معلومه کهلکا جامعه پیغمبر علیه السلام جهک هبو قالك صحابیا دچون لوی دره دخواندن یعنی وکا اونیورسیتی بو شخورا حدیث پیغمبر دخواندن قرآن دخواندن تفسیر دخواندن لوازو شیرت پیغمبر دحساندن اد یک جوان اصحاب الصفا و اهل الصفای ابو هریره خدایش راضی به برچی بو درکتا ری میزان گوه حضرت عمر تی ای برچی بو از آیتکش حضرت عمر پرسم بلکه حضرت عمر بین درگو و ازی برچی ما خوار نکب دی من وقتی گو حضرت عمر هات بهبدور خبردان و آیتک جی پرسی حضرت عمر جی جواباوی دا و جیر نگو ماتی برچی یا نا فهم نکر يعني فهم نكر قوي فاي برشية صادجة جواباوي دا ودرباس بو اما حضرت ابو هريرة هنگي برشي بو دمكي بهشت كبه باي مشت كبه دوي ارايدا پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى تي سرسري ويرد سكني ودباكي دا حضرت ابو هريرة ميزين قوبا پیغمبر عليه السلام دبي كرم كم هن مالي وي دبي مال وبرداق كشير جيرتيني ودبي كرم كفخوا ابي هريره دبخوي وقتي go برداق ديني پیغمبر عليه السلام بجارك دي بخوا ديسي دبخوي وبرداق ديني بجارك دي بخوا يعني پیغمبر عليه السلام حتى کو ميزان کو وقت تير خواريا
تیر بخواریا شیردایی دا و زکیوی تیر کر جوانا و آیت و حدیث و مسئله گود وقتا پیغمبر علیه السلام دا مگوتی چه فهمه گلی مسلمانا گرک ام قدر مهبان خو بگرن گرک ام دل مهبان خو خوش بکن گرک ام خدمت مهبان خو بکن خدا عز و جل ما بگرینی جوا انسانی گو قدر مهبان خود گری خدا عز و جل ما بگرینی جوا انسانی جامر خدا عز و جل ما بگرینی جوا انسانی گو رحمه و مرحمت الانسان فقیر انسان بیچاره انسان بیکس دکن خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن